Nĩ hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra ya kũhũra mbeũ njĩthĩ njeki ya Nyota mwena wa Mkomani gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nyali kaunti-inĩ ya Mombatha. President William Ruto akioya kamweke gaka kumenereria riendekithia ria mũng'ethanĩro kwenda gũtabania mĩrũrũngano gũkũ bũrũri-inĩ. Mũtongoria wa bũrũri akiuga matirĩ na mũbango o wothe wa gũteithia Kenya. Ati wanataka vijana wa kufanya maandamano, ati wanataka vijana wa kufanya fujo, ati ile mpango kubwa wako naye. Nimewasikia kwa makini wanawaambia vijana, nyinyi enda mtafute kura, mkuje mtupigie kura. Mimi nataka niwaambie, hata kama hawa vijana watatafuta kura ya kupigia maslahi yao. Hawawezi kutafuta kura ya kukupigia wewe ati ukue bwana mkubwa, na hawa vijana huna mpango yao. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũnini wake Kithure Kindiki, akiuga nĩ nginya mũng'ethanĩro wonanie mĩbango yao kũrĩ Akenya, akĩũria mũingĩ wĩhũge na ũteti wa ngayũkano hamwe na kũhũthĩrwo ũũru. While our competitors are looking at young people as hecklers and goons and bloggers and voters, we are looking at young people as a resource for our nation, empowering them, giving them businesses, giving them income, providing jobs for them, expanding their opportunities so that they can build their country. They can also contribute to the economic well-being of their country. Hawana agenda ya vijana, hawajui vijana watapata ajira namna gani, hawajui vijana watafanya biashara namna gani. Wale watu tunawaambia musitupepe ufala bwana. Na watongoria kuma mwena wa gĩcũa-inĩ magĩthiĩ na mbere na kũgathĩrĩria mũbango ũyũ, makiuga megũthiĩ na mbere na kũnyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza. Your Excellency, ilikuwa mara nyingi ukitembea mitaani vichochoroni unapata hii miti ya stima imewekwa vibango vya waganga. Wameandika wanataka kuregesha Nyota. Na mimi nataka niwaambie, hakuna Nyota inaregeshwa na mganga. Nyota inaregeshwa na Mheshimiwa Rais Dr. William Ruto. Kumekuwa tawala kuanzia destini ya Jomo Kenyatta mpaka tukafikia Uhuru Kenyatta. Sijaona wakati watu wamepatiwa funds, tena ni grants, tena ni individual persons, the youth. Vile program hii ya Nyota, tumemwona rais akizunguka sehemu mbalimbali ya nchi yetu katika hii program ya Nyota, na leo hii hapa Pwani tumeweza kufikiwa. Inamaanisha ya kwamba hakuna pembe yoyote ya nchi imewachwa nyuma na kila kitu kinafanywa kwa usawa. Ihinda-inĩ rĩu mũcemanio-inĩ wake na mũingĩ mwena wa Kongowea, President nĩ athimindĩte wĩrutanĩri wake harĩ kũnyitanĩra na kĩama kĩa ODM, akiuga gũtirĩ ũkũhĩnga tabarĩra ĩno na no nginya ĩkinyanĩre. Na ndio sababu hiyo tumesema tunaunganisha chama ya UDA na chama ya ODM, tutatembea pamoja, tuhakikishe ya kwamba tunawaleta Wakenya pamoja. Gũkinyĩria rĩu mũbango wa Nyota ũkinyĩire ayuthi 114. Mũtongoria wa bũrũri akiuga mũbango ũyũ ũratanywo gũkinyĩra ayuthi 820, na kũrĩa athiĩte na mbere na kuga thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩrugũria mĩbango ĩngĩ ya kũguna mbeũ njĩthĩ ta ya gũthomithia mbeũ njĩthĩ arĩa matarĩ na mawĩra. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi.